yetiştirelim. Evet. İnşallah bu da yeni bir eser. Yeni. Evet, yeni bestelediğimiz bir eser. O da şu anki dönemki vahşeti, yapılan vahşeti anlatıyor. Hainin Kürdu Kürdistan. Özür diyoruz. dilerim ama anlatamaz belki. O kadar Evet, vahşet o kadar büyük ki ne kelimelerle, ne ezgilerle, ne şiirlerle tam anlamıyla Yani anlatılamıyor. Bir özet yapılmaya Özet. çalışılmış. Evet. Güzel de olmuş. Allah razı olsun bu arada Fahri Hoca'dan da. Evet. Buradan Allah selam hayrını kabul yolluyoruz etsin. Evet. O zaman dinleyelim. Buyurun. İşte. شبكة وحشي وزور دستان مجوسي وآقر پرستان وحشت و تالان خسمستان خاين كرد و كردستان شبكة وحشي وزور دستان مجوسي وآقر پرستان وحشت و تالان خسمستان خاين كرد و كردستان آقر بردان دكانا تالان مال insana girin şevat و şeylana خاين كرد و كردستان رگرتن مكا عشقية چپلو برازنچية نيارن حمي انبياء خاين كرد و كردستان girin şevat و şeylana خاين كرد و كردستان خاين كرد و كردستان خاين كرد و كردستان var velat girne veran خاين كرد و كردستان var velat girne veran خاين كرد و كردستان Cami Kur'an şevitandın çen medrese pertandın malum mekteple vitandın Hayne Kürdu Kürdistan Cami Kur'an şevitandın çen medrese pertandın malum mekteple vitandın Hayne Kürdu Kürdistan le amedu eden nuvan jiber Müslüman tiyavan ihtiyar püştün be ucdan خاين كرد و كردستان سر نخمان دي و دينداري سجد بينن بكين داري لو نادن حق جينداري خاين كرد و كردستان لو نادن حق جينداري خاين كرد و كردستان خاين كرد و كردستان خاين كرد و كردستان var velat kirne veran خاين كرد و كردستان var velat kirne veran خاين كرد و كردستان او خاين قوم كردن نورك نمرو مردن لگل کرد بلاو دردن خاين كرد و كردستان او خاين قوم كردن
خاين كرد وكردستان لقوم كرد بورا قريد حرمان دينوان شديد بنا وقت حق ويزيد خاين كرد وكردستان يا رب شديد العقاب ببارين لعنة وعذاب لسروان شبلين خراب خاين كرد وكردستان لسروان شبلين خراب خاين كرد وكردستان خاين كرد وكردستان خاين كرد وكردستان والولاد كرنا ويران خاين كرد وكردستان والولاد كرنا ويران خاين كرد وكردستان خاين كرد وكردستان خاين كرد وكردستان والولاد كرنا ويران خاين كرد وكردستان والولاد كرنا ويران خاين كرد وكردستان. Eyvallah, Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Haini inşallah. Kürdü Kürdistan ve İran kirin Bajarugundan. Evet, aslında onların bir şehri nasıl bir anda harabeye çevirdiklerini yamyamlar gibi buna bütün dünya şahit oldu. Aslında burayı da belki kirli eller Suriye gibi, Irak gibi orada boşaltılan şehirler gibi, harap edilmiş şehirler gibi yapmak istediler. Fakat elhamdülillah buna karşı duranlar oldu, halkı savunanlar oldu ve buna müsaade etmediler. Evet Mustafa